Obulumi, okunyolwa wamu n'ennaku by'ebimu ku bigambo ebisobola okunnyonnyola engeri abantu bano gye bali mu kiseera kino. Geoffrey Mafabi, mukyalawe wamu n'abaana baabwe abali wakati w'emyaka 2 n'abiri ku lw'okusatu oluwedde katono bafiire mu nju yaabwe muno oluvannyuma lw'oguyinja guno okuviira ekiro. Oludda lw'enju eno olumu lwayiika era nga kati kyabulabe okugisulamu wabula Mafabi n'abantu be bakyali wano. Si lwakuba nti bakola muto munene, naye musajja wattu agamba nti talina walala wonna wakulaga. Areho okuma huo hwesi ninafe hwikumisiye huramanga hushilindira ano hubone isi hunatsia hwiikinile welelwe hubanga nahulinda luna hulula wahuleshera bulamu ate hulimo ninare niyo nahulinda paka hurusango anonga hulibalamu. Nimpawo mulebe yesitsana wabukulaho wade omwana ati tsembeho ninaye oba tawe balebe nimurureho hango hano wehuba shizibu shiliho kiri huwesa bulamu bwenyu eta kale niho kyesiinyolereho nga nikyo shikosi. Abantu bano okuva lwe baagwa ku kizibu kino tewali buyambi bwa ngeri yonna bwe baali bafunye era bawanjikidde gavumenti ne bekikwatako bonna okubadduukirira. Nyalise huhu yetera abuyeti wesike nebe ninabwe wesike nebe yahukanisire lwehuba hwehunalakira huri niye hwebufana buritane nga yabone hubitsu byesi babetsere babonaho byesi hulimo. Bwabo obuyinza bakyagenda mu maaso n'okulabula abantu okwamuka ebitundu ebirinaanya olusozi Masaba.